abbiamo sto qui a portarmi il Ajde, hoću. Sami daj koje su krve. Neđe nešto slabije ili... Ne, pa moraš... Pa da. Da. Hvala vam. Evo, uzela sam. Onda ti jedan broj, jel? Sam u cijelom paketu i onda to pozove. Ima od 8 pa nadalje. Yes, look. Hvala da se. Ajde, hvala i vama, Bog.